салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои олами варзиш рӯи экранҳои шумост. оғоз мекунем. Роналд Куман, сармураббии дастаи Барселона, бо иллати кори номуайяни асаб ба беморхона афтод. ҳанӯз дар рӯзҳои аввали корӣ моҳи майи соли гузашта Роналд Куман ба табибон аз дарди нобаҳангоми қалб шикоят карда буд ва инак аз асабҳои худ шикоят мебарад. ин маънои онро дорад ки дар Барселона кор кардан осон нест. журналисти машҳури варзишии пойгоҳи хабарии Fox Sport Даниэл Жиронес хабар додааст ки Роналд Куман дирӯз ба беморхона рафт ва тибқи ташхис мутахассиси ҳолландӣ аз асабҳои худ шикоят дорад. шумо аллакай медонед ки овозаҳо нисбати барканории Роналд Куман дар шабакаҳои маҷозиву расонаҳои хабарӣ то имрӯз зиёд нашр мешаванд ва ҳатто дар машварати ҳайати директорони бошгоҳи каталонӣ мавзӯи баргардонидани Пеп Гвардиола баррасӣ гардид ки фардо қарор аст президенти бошгоҳи Барселона Жоан Лапорта бо Гвардиола вохӯрӣ анҷом диҳад. дигар ба гумонам ягон хел МРТ, ташхиси хун, рентгени ӯзиву фалон лозим нест. Гвардиола ба Барса меояд, Роналд Куман ба истеъфо меравад. ҳамин иллат Роналд Куманро ба беморхона бурд. ҷон ширину боз вазифа ширинтар дия. футболбозони дастаи Реал Мадрид бо собиқ сармураббии худ Зинедин Зидан тавассути саҳифаҳои иҷтимоии худ хайру хуш карданд. дирӯз сомонаи расмии бошгоҳи Реал Мадрид аз симати сармураббигӣ канор рафтани Зинедин Зидан хабар дод ва ин боис гашт ки футболбозони Реал бо фаронсавӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ хайрбод бигӯянд. аввалин шуда ҳарфҳои худро капитани даста Серхио Рамос расонаӣ кард. ӯ навиштааст ки Зидан ҳамчун мураббӣ беҳамто ва шахсияти нотакрор аст. шумо ба ин суханҳо арзандаед ва инро исбот ҳам сохтаед. аз зиндагӣ бо аҳлу оилаи худ лаззат бубаред. иброз намудааст Серхио Рамос. Карим Бензема, футболбози фаронсавии дигари дастаи шоҳона, бо чунин суханҳо бо Зидан хайрбод гуфт. бародарам, ташаккур барои он ҳама чизеро ки дар даста ва шахсан худи ман омӯхтӣ. ман ифтихор мекунам ки бо ту барои ин инсон кор кардам ва якҷо будем. боз хоҳем дид, навиштааст Карим Бензема. Марсело, футболбози бразилии дастаи Реал ки бо Зидан гайри ҳамкор буданд, ҳамчунин яке аз дӯстони наздикаш буд, навиштааст ки ташаккур ба Зидани дастон. хушбахтам ки бо шумо дар як бошгоҳ тӯли чанд сол кор кардам. барои ҳамаи ҷоизаҳои ба дастоварда табрику дар корҳои ояндаатон пешравиҳоро орзумандам. қайд кардааст Марсело. дар қатори футболбозони мазкур ҳамчунин Тибо Куртуа, Дани Карвахал, Лукас Васкес ва чанд тани дигари бозингарон бо Зидан хайрухуш карданд. Зидан соли 2019 дуюмбора ба вазифаи сармураббигии дастаи Реал таъин гардид ва ҳамакнун ин курсиро тарк сохт. ҳоло Зидан расман дар ҳеҷ ҷое фаъолият намебарад, вале агар ба овозаву хабарҳои нашршуда бовар кунем, пас он ҷо ҳадс мезананд ки Зидан ба дастаи ПСЖ меравад, чун Маурисио Почетиноро аллакай раҳбарияти бошгоҳи Тоттенхем ба қавле барои баргардонидан розӣ карданд. аммо масъалаи асосӣ ин аст ки сармураббии Реал кӣ мешавад? боз ким кадом як Лопатегиву Сантьяго Солариро наоранд? Абдурозиқ ва Ҳасбик ниҳоятан мавзӯи фароҷаҳонии фазои варзишӣ гардиданд. ду карат чемпиони ташкилоти размии UFC Генри Сехудо бо Дейна Уайт шӯхиомез муроҷиат карда аз хоҳишаш дар мавриди рақобат бо Абдурозиқ, як сароянда блогери тоҷики 17-сола ки дорои камбудии афзоиши ҷисмонӣ дорад ва ҳамтои дигари ӯ аз Догистон Ҳасбуллаҳ Магомедов ҳарф зад. ӯ шӯхиомез аз президенти UFC хоҳиш кардааст ки Дейна, агар ту маро арзандаи размгари миёнаҳоли ташкилот Александр Волкановский намедонӣ, пас дар мавриди ин ду ба истилоҳ гигант чӣ андеша дорӣ? исми Абдурозиқ ва Ҳасбик дар ҳоли вирди забони размгарони UFC ва ташкилотҳои бузургтар шуд ки чанде пеш нишасти матбуотии ҳарду дар YouTube-канали блогери машҳури Қавқозӣ Асхаб Тамаев нашр гардид ва таи як ҳафта беш аз 11 миллион тамошобин пайдо кард ки ин нишондод аз нишондоди беҳтарин рақобати UFC миёни Конор Макгрегор ва Ҳабиб Нурмагомедов дида зиёдтар аст. Фабрицио Романо, журналисте ки чанд соат пеш аз истеъфои Зидан пешгӯӣ карда буд ки фаронсавӣ ба истеъфо меравад, ҳамакнун ҳамин корро дар мавриди Андреа Пирло такрор кард. журналист дирӯз тавассути саҳифаи Твиттераш хабар дод ки барои аз курсии сармураббигии дастаи Ювентус канор рафтани Андреа Пирло соатҳое ба шумор мондааст. вақте ба инсоне ки дои маълумоти дурустро медиҳад мешавад ки бовараш накард, ҳамагӣ баъди чанд соати ин маълумотро гуфтани журналист Андреа Пирлоро аз курсии сармураббигӣ барканор карданд. ба иттилои журналисти мазкур раҳбарияти бошгоҳи Туринӣ ба хулосае омад ки аз ба истилоҳ шаҳри Пирло халос шавад ва мавзӯи ба ин курсӣ баргардонидани Массимилиано Алегриро мавриди таҳлил қарор диҳад.
برای برگرداندن الگری البته که زمینه‌ها هست و می‌شود که دسته را یک مرتبه دیگر با او باور نمود، چون او مهارت اداره کنی دسته را اثبات کرد. اما پیرلو را به گمانم با این امور دهشت‌انگیز گمانم به کرسی سرمربیگی دسته یک قشلاق باور نمی‌کنند. گپ کلوچه‌های نو اطراف کریستیانو رونالدو با اطلاع فوتبالباز پرتغالی به همدسته‌های خود خبر داده است که این سال باشگاه را ترک می‌نماید. گفته می‌شود که رونالدو علاقه با چند فوتبالباز این دسته روز آخرین دیدار خیر خوش کرده گفته است که این آخرین روزهای او در یوونتوس میباشد. این در حالی است که فوتبالباز چند پیش از خوشبخت بودنش در این دسته توسط صفحه‌های اینستاگرام به مخلصانش خبر داده بود، ولی امروز از رفتنش درک می‌دهد. با اطلاع منبع‌های خبری تصمیم رونالدو درباره رفتنش زمان پیدا شد که هیئت دیرکتورانی باشگاه تورینی موضوع برگردانیدن ماسیمیلیانو الگری را بررسی میکنند و خبرهای هم هست که گویا رونالدو با الگری اونقدر مناسبت خوب ندارد و شاید این بر رفت بازی لیدر اساسی تاثیر منفی رساند. اکنون یوونتوس را میباید میان رونالدو و الگری یکی را انتخاب کند، یا فوتبالباز بهترین یا سرمربی که میتواند جایزه بیارد. بعد یک مخلص یوونتوس جوی شهر نوشته است که هر دویش لازم نیست. شما چی میگویید؟ وقتی که از خرسندی چی کارهای نمیکنی، همین خیلش را حالا در ایتالیا مشاهده کردند. پرزیدنت ونیتسیا به خاطر برآمدن دسته ونیتسیا به رقابت‌های موسم آینده سری آ از شادی خود را داخل دریا یا خود صحیح‌ترش کانال آب پرتافت. این در حال سرزد که رقابت‌های این موسم سری بی چمپیونات ایتالیا خاتمه یافت و دسته ونیتسیا با دسته چیتادلو در فینال مسابقه مذکور با هم برخورد کردند که دسته شهر ونیتسیا غالب مسابقه گشت و شامل دسته‌های جدول سری آ گردید. مخلصان دسته مذکور گروه به کوچه‌های شهر برآمده تبل شادی می‌زدند و یک شرکت داخلی نوع استقبالگری را تشکیل داد که همچون رمز شادی همه خود را باید به آب پرتایند. در این جمع آمد یا به اصطلاح اکسیا حتی پرزیدنت ونیتسیا دونکان نیدراور همراه شد و خود را داخل آب پرتافت. این دسته 20 سال اخیر در چمپیونات اساسی اشتراک نمی‌کرد و همگی در تاریخ 100 ساله فعالیتش 14 مرتبه در دیویزیون اساسی بازی کرده است که دستاورد بهترینش این موقع سوم جدول سری آ را صاحب گشتن است که این هم سال 1941 و 1942 بود. این خیلی سال شماری را بابای من میگفت سال 1900 گشنگی. و همین تمام، تا دیدار، خیر.